puasa tuh nyane puasa tuh Teh. elah ku sato nyane mah hileud nyawa hileud tuh hileud puasa jadi kupu-kupu kimer kali itu kadieu kalayangan ulah ayo ulah teh orai nyawa teh nyane puasa bisa ngarobah kulitna ngora deui awet ngora Teh. nah, puasa tuh diajar tuh latihan di Ramadan teh nyane puasa nyane menang naon nyane manusia mun puasa menang naon cing nyawa teh nyane Teh. manusia mah ya lamun puasa teh jadi maung orang Sunda mah Teh. jadi wangi hasilna puasa teh tadinya koret jadi bager tadinya balangasan jadi anak asor sopan santun depe-depe anak asor nyane anu puasa ge can puguh jadi maung jadi silih wangian kok menurut puasa nyane menang naon